Sanibonani bafethu, enye update ekhona la uzokhumbula ukuthi kule nyanga ephelile ngoJuly ngeke ngenza ivideo ngithi uRamaphosa udecide ukuthi ayocela inkantolo ukuthi makumiswe umsebenzi weParliamente ukuze akwazi ukudila nale nkinga abhekane nayo. And so wayewina leyo case lapha eHigh Court, bavumela ukuthi la impeachment committee ayithukuma kancane until uRamaphosa aqede ngale case abhekane nayo. Now ngaphinde ngakuveza ukuthi kunama-political parties angazange ayijabulele leyo nto leyo. I-political party fana ne-ATM, i-EFF, i-MK kanye ne-UAT. So lawo ma-political parties abese agijima ayocela enkantolo enkulu la South Africa ukuthi acela ukuthi isinqumo senkantolo i-High Court sijikiswe. So inkantolo iphendulile izolo ibatshela ukuthi cha, there's no need ukuthi size siphendule kule nto le. So in other words isideclineiwe isinqumo isicelo sabo sokuthi kuphikiswe inqumo ze-court ekuthiwa i-High Court ekutheni uRamaphosa angabhekani ne-impeachment committee okwamanje. Uzokhumbula ngasho ukuthi i-impeachment committee ile committee leli elifuna ukususa uRamaphosa ekubeni upresident. So uRamaphosa wayecelile court ukuthi ucela ukuthi limiswe le committee lingawenza omnye umsebenzi njengokulungiselela ama-document nokubhala imithetho sisekelo elizosebenza ngayo, but limiswe ekutheni libiza abantu ukuthi lizoba interviewer about into ezenzeka lapha ePhalaphala. So izolo i-Constitutional Court ithe asikho isidingo sokuthi size siyingene thina le ndaba because okokuqala le court case lena ithi it's a temporary interdict. That means into temporary le yinto engeke ithathe forever, izobe isikhanselwa manje because le case uRamaphosa kade ayilwela ukuthi maqale yona ila next month vele. So there's no point ukuthi sihlale inyanga yonke sidecide only to find ukuthi masiqeda kudecide ibisi izikhanselela yona yonke lento ade sithi sidecide kuyo. So into ukuthi masiyeke nje yenzeke into ngendlela eyenzeka ngayo, nina kumele nikwenze nilinde kahle kahle, nilinde kuze kundlule uAugust, then lento ade niyifuna izozenzakalela even thina singangenanga because after uAugust vele uRamaphosa ubuyele court. And ila court ke decide ukuthi ziyamkhalela uRamaphosa or azimkhaleli. So there's no point for thina as the Constitutional Court ukuthi singenele indaba sinikeze answer ngendaba ezoziphenduleleka next month. So there's no point ekuthini kwenzeke leyo nto le. So that's why ke i-court ibadeclinile. So i-court ayisho ukuthi i-EFF, i-MK party ne-ATM kanye ne-UAT wrong. Instead ithi cha, lindani isikhathi sindlule sizoniphendula. At the same time ayisho ukuthi uRamaphosa right, ithi uRamaphosa vele usebhekane necourt ezodila nalento eyikhalelayo. So there's no point ukuthi size silokho esibhizi singenelela thina kule case le. So yona update. So that means manje kwi-case kaRamaphosa silindele le case ezoqala manje ngoSeptember, and uqala kwale case yona engicabanga ukuthi no President Ramaphosa umincele yona kakhulu because yazi yamlahla. It means giwa vele kwi-impeachment siyokhala nakhona, but nakhona ngasekhona amathuba angasurvive ngayo. Njengoba ngishilo kwi-video yami edlule ukuthi kukancane ukuthi uRamaphosa aluse kulama committee lawo because into eziningi zikwiside lakhe ziyamfavor as much as ama-political parties amanye yenza umsebenzi wawo njengo-ATM no-EFF no-MK party kanye nayo-AUT. But kubalulekile ukuveza ukuthi isikhathi esiningi ukuyiside elimnandi elidefendekayo. So obviously kuyiwa kuma-elections manje ngeke bavuma ukuthi uRamaphosa abhayiziseke because leyo nto le isho ukuthi izoshaya wonke umuntu, izoshaya i-DA, izoshaya Patriotic Alliance, bonke nje abantu ababenefitayo kule jenu izobashaya. So that's why ngithi uRamaphosa ukwi-favor enkulu kakhulu right now for ukuthi bangamshaya, even if ngathiwa the court esiyakuyizomlahla, still unama chances amaningi ngabo ukuthi angasurvive.